Into ngikutshelana ngekuyithembe khona labathi look at my face ulamsakatweni yalubuta ukuthi uyavela ngathi ukuthi mina mhlambe uyambona iPizza FM ku1041 the pumping beat of gas isihloko sengoma sithi upset ibiya kuthera unasamoa ke la utawushela ukuthi ukwadeleni egcineni nakho simbitile lami libito ngePrince Valley breakfast of champion bafowethu anginamngele nonke la kuPizza FM njani. Hayi siphilile mfethu sikevanga kuwe. It's right official ehle mina kethu le bekufeatureile sitshela ngathi song because kune music video wale ngoma lena ngini. Yeah alengoma ngeke ngithi vele khona ukuthini ngayo Dithera wangibita ngihlalele nami ekhaya. Wangibita wathi ngivele soshaya inamba and then mangifika already bekasayendile le hook yabo. Senami nje ngekwa creative ngakhona composer le ya verse elingishayile leya. Nami ngadi ukuthi toba hit lesona vele kuvele kwadendakalela. Then music video ngicabanga kanjani ukuthi asenende music video wa this song? Music video bangitatadelisa nje ngoba lo mfolo Thabo lele kunayi la ngitatadelisa namuhla. Bangibita lo mzala siwasha. Siyawasha lapha ekhaya lo mzala bangibita labandaba soshutha music video anginatimbahla tami tonke timandi. Samba bakangitshela lutho samba soshutha video mara ngemusa waNkulunkulu yabo. Tinto tahamba kahle lo mtsala ngibonga nje lokho nje. Right. Nanyalo tinto tahamba kahle bangakutatelisa uyavela ukhuluma ngathi Thabo la elokucula sithi ungisamoa umlaleli ulalele Samoa ngibando vela ku. Samoa ngifezile wakangwamba sibongo vele 7 ngakahlophe. Yazi nangabulalela wakahlophe ngilaba baba. Namhla ngeke sikhulume ngamculo kakhulu mhlambe sitokhuluma ngako ngile challenge lo yendile yokusho bani lehambisana nemculo ake sikhulume ngemculo uwendani la ku entertainment industry ku entertainment asengise ngizama kwenda imali ngeentertainment because like angeke ngizentertain abantu mahala yabo so ngizama nami ukuthi ngitholela ama stats ngikhona kwenda imali because njengoba sibona la South Africa mathuba emsebenzi kude ufuna ukuthi uthole umsebenzi ukuthi ukhona ukuthola imali mara ukuze uthole lo msebenzi ufuna ukeep imali manje ngibonile ngibani ngisosikhile ukukhuluma naye ukuthi awu freestyle mahala lokho vele komala into tamahala lethi vele hayi iyahlupha lo seceleni kwakho ngele bhola kumbe lesmart ngalo smart ngaMandela bangathi kusunayo le mali because Mandela ulapha emalini lasekhaya ngimanelisa mara ngibone ngiguqula nimenda ngimake nini la kama video kumbe gogo mina kethu angomkele la msakadweni kunjani ngiyaphila njalo ukahle ngimjojo mina ngikutayele ngebhola sihlala sonke ngale ngithukile mina mase ngikubona ngiyakufanisa babe ngigogo wakho sure ukuthi thula ngikhuluma nabantu vela ku ukhuluma naManelisi sibongo ngakangoza ngihlale eGreyville ngasemathunini i-nickname yami labaningi bangingatinga smooth operator smooth imnandi lento ngijabula ngokuthi ukhuluma ngasemathuneni sihlala emathuneni sethu kunento leyendiwe ngiRambo badlala ingoma yakhe favorite asemgqobeni ngambona avuka so ngifuna kuva ukuthi kuyendeka lokho sitobuya sikukhuluma Thabo kunjani futhi angiphilile mnumzane njani ngiyaphila ngakubona udle ice cream wena kumbe ngathi ngilejalo phambisana nalo wabala ukuthi lokunye kuyababa uthi Samoa umtatatelisile namuhla so bafuna kwathi kuse ngibani lo lokujimise efezile watatatela ngikhuluma nabantu ovela ukhuluma naThabo Mhayise lana uqhamuka lapha e14 eceleni kwaThabo kunabani kunadukuzeni bangathi ngasamukelo magama qhamuka lapha e14 nami. Okay sekabikile manje akunento lelula lengifuna kuyenda cala before ngikhuluma nawe ngicela cala ngene nje Buti Okay le Kumba Fire le ya Freddy Kwala soko sengoma sisikumba Fire i breakfast of champion ku Pizza FM 104.1 the pumping beat of gas la milibito ngePrince Valley la asicaleni ngale Kumba Fire le benihamba ngayo la kule video le yakabani le ya benihamba ngayo le ya Freddy Kwala le nivela ngayo kule video ya lo mtsala le Kumba Fire ngala ngabani maseko ngamakamu le Kumba Fire iKumba Fire sashela kumkhulu le Kumba Fire so manfuna kwenda I content because sikhuluma ngale Kumba Fire la
bayaniboleka naleti imoto nifike ensini la kulabantu abazali siboleka Gumba Fire sifuna kwenda into lenje nedrum akekho bengifuna kuvote naye waye lemushari wasengiyalicela lelibhokisi kumbe njani lenjani asikhulume ngalama resources because kunetidziya kunayo yonke into niyahamba niyoboleka banike labantu abazali ya lo mtsala letinto vele kufanele sithi iboleke singavezi babona sesitithetho yabo sebatibona sithamba emavidweni mina ngifuna ukukhuluma manga lo mtsala mina vele ngiyatshontsha le nto ngoba akafuni vele netakhe vele ubona sekabona ngevideo ukuthi yewena vele ngihlale ngene emacaleni lo mtsala every time shothi wena nje ngacala ukubhadala social media makhe sembonile kufuna uhlomlise nagogo wena kufuna ngimhlomlise vele isikhathi lesithi iqala kumadoda angifuni ukuthi mina ni TikToker ni Facebook nani because this is content la ku Gumba Fire ngathi ngila ku BHOS khona if I'm not mistaken Jesu Jesu akabuyi Gumba Fire okay Jesu ngizoskiida ngithi ngithi ngila le story lesingila ngathi uqhamuka eJozi khona lo umuntu abuya back to Baba so yeah that's why ngithi mina ngifuna kunifaka under TikTok nani so nendani ma content creator kumbe ngafuna ukuthi separate individual uya rapper separate nendani njoba samba sonke sima content creator lo mtsana yeah sonke based to content vele kude nje longidlula lokho na i-rap yayenza eceleni samoa ne yeah but nakanami vele sishaya content waya iqala njani because ngeke ngithi mina nihlangene nonke nacabanga kanye lokho ngabe kumanga so ajwayele emakhwaya la lokushini ukuthi okay kunokuba nemakhwaya ahambayo practice le lokho ku distributwa online lokho yeah but inkhonile nabe nihlangana iqala ngubani loqhamukana lento okay vele bese simbonile vela etwana ushilo atsho njani bahlata gogo lo bese simbonile le separate naye ngombuta ukuthi yena specific uqala but iqala njani le union le nayo lesinayo ne okay like every time mangifuna kuba busy ngevideo ne ngiqale ngicheck ingoma le ngoba busy ngayo sedeni ngithola lamadoda sina sesihlangene sonke ke ngilalise kuqhamuka khona lemicondo but ngipicture lengcondo lengibe nayo sebona bayangisekela kulolo bena okay lo lengibe nayo mtsana and another thing lebaleke kakhulu ngiyacabanga ngilithando man lesinalo for land yeah ngoba kubalula ukuthi sivisisane ngoba lento sonke sayithanza lokuba nemehluko ukuthi lo qhamuka nemcondo wakhe ukuthi okay into leso singayenda kanjani nalo qhamuka nemcondo wakhe yabo mara ekugcineni ihlanganisa ngilithando bengeke samoa atshotshe isiya sagogo angayithandi le angayithandi lokutshontsha lesiya kube lokutshontsha akathandi content uthatha le content ngiyele emndini ukuthi atshotshe lesiya ngiyakuthola lo okay yeah ngiyayithola asikhulumeni ngalo music wena kakhulu umanelisa ukuvela la kune gospel khona bengidlala lengoma ngithusile la in the background le Gumba Fire ukuthi vele le ngoma takutsala uyathanza so lo music ufika kanjani stoyana kulenza baya Lucky Dube ngifuna ukuva ukuthi le ngoma lo music imtsala kunani asisiqaleni la mtsala kakhulu but imtsala lo music kakhulu ufika kanjani la kuwe asicala ukuthi ufika kanjani ukuthi wena uyokhona ku relate kule ngoma le because umbonile ukuthi umncane njani khona ekudlala bokusho bani ifield yakhe leyo yalabantu abadzala umculo ufika kanjani mina vele kahle ngathi ngihlukile yabo mina ngithanza like tinto old school even noma ngilalela hip hop ngilalela old school so lo music kwakudala vele ngithanzela endlini into ebebayidlala endlini bo Olidi Timer into endlini sevele nami ngikhula ngihamba naye yabo then ma wenda le content amen ukuthi uattract nabo ba attracteka kwende kanjani most of the time ne like my followers wami lapha ku TikTok most yawo bantu abadzala yes bantu abadzala vele nje ngisho ukuthi my followers la ebantwana aku Facebook kuphela but TikTok udilane bantu abadzala abantu bama 90s ngithola uma 80s that's why uvala lo music ubakhumbuta ngeCastabo ngibakhumbuta ngeCastabo vele bahlala basho njalo kuma comment hey wazi wangikhumbuta mkhulu lo wenda yabo mina lamantu lambonjwana sozunatha le yalabantu abadzala ku relate then ku gospel unifika kanjani ke ngoba because the gospel ingoma ngibone ngathi vele kuwe kakhulu ku gospel sifika ukuthi
the power of environment yabo so iqala ekhaya lento ukuthi mina vele ekhaya ngikhulele eSondweni so tingoma letiningi lengtatiko del Sondo so mangifika kuThabo adlala ivideo udlala ngani uyasho ukuthi nema followers abantu abadala kakhulu so ne TikTok yakhe igcwele tinto takudzala so uthi wathi maka scroll lapha kwavela manje lengoma sathi how about lengoma le sendi content ngayo saqala sakudlala phela and like ikufaka yabo ela lengithanze kakhulu because yatikhandla yabo yanika isikhathi yetakimi and mina bengafuni like yabo lokuthi ngende ivideo ngalelo langa nokuthi bengafuni ukusebenza naye bengafuni ukwenza ivideo ngalelo langa yabo yatikhandla le out afike emini elanga beshisa kakhulu umthabo ngehamba mina yafika le out so then sadecide ukuthi okay ashaya le video le ngoma sengumdala nokusebenza naye mhlambe ubungafuni nedwa suka wa impress abongesamthela ukusebenza naye awuthi kube ne challenge ya Casper because isikhuluma ngemculo la then wena yini inspire ukuthi okay shale challenge so faka ne content lo mtsala nemaqiniso yabo Casper lapha yana phela bekathi ukhipha imali angisho ngiyakutshela mina yonke into lefaka mina ifaka imali bekathi ukhipha imali manje ngebhad lebi ngabalidi yabo wali isikhathi bese sishayile ngathi wathi end of February mina vele ngathi ngikhiphe nyalo ngabo March angithaba ngathi 29 February 29 February besisho ngabo March vele ngiphonyile mara ngithawa ngisana ngibanika amafeni wami yabona akufani babone nabo noma sengiluzile imali nje nakethi ngicela kungakuvaleli ngaphandle ngikhulume nawo onke amadoda la solo sikhuluma ngemculo nawe there's a certain style losithanza ku music lot ozivelela ngayo because nyalo la nivela la kule Gumba Fire useta kumbe kwente kanjani ukhona lo munye lazivele khona weMandlamini uCombothi nalapho ke ngiyavela bhuti akukho lokuningi nje bhuti yabo lethi ngoba vele kuthanzela yona le concert yabo siyahlangana nemajita sibonisane sihlanganise yonke into sichubeke siphushe ispan bhuti njengoba uva ke la uthe ke ukhuluma ngaMandlamini bathi uphi umcombothi mina nginawo nangu la msakadweni nje utawunikwa ngimbiya kuyivon chaka chaka Bisara FM 104.1 the pumping beat of Vegas 25 minutes past 8 msakadweni bangu Bisara FM 104.1 the pumping beat of Vegas breakfast of champion la melibidong Prince Veli nasamkelo nginathabo nafezile then ngamanelisa ma content creator ala khaya la bangene ngeGumba Fire bese ngikhohliwe ukuthi uthabo ku rapper wena khona la ka rapper khona shine word of motivation akhulume nge7 la ekumadima so kunento lengifuna kuyibuta mara ukhale ngokuthi fezile la nokuzimanlingisa umende make ngifuna kuva ukuthi mina tonke le stage nitilwe njani nakhona kufika kule part ukuthi nibe bogogo angabi bosesi angabi bomake nje vele nifike naba kubogogo asikhuluma ngale character yagogo nawe khona la ucece khona ungogo manje nawe khona la uketha ungogo vele sikujwayele ke wena ungogo la na Rambo khona la actor khona angogo ngini beyamfatwa vele shothi ukhulile ngumkhulu kahle ebafati labadi so asengivele character yabo gogo asiqale so bayadlisa abogogo why character yagogo ngicale kuwe manelisi kahle mase ndi content ne sibuka la ngathi uMandla khona yabo so ingena lapha ukuthi hayi okay master wenda into leso lengoma inemfati nendoda yabo bese sesashutha kancane siyabona ukuthi hayi wena wathi le party yalomake kakhulu asungene ngala manje mina ngaba nale party man ngihlale ngathi laba party alabo maka alabo gogo so isuka njalo ujontshile wena netimpahla tagogo ngiyathemba ulalele la wena unokhona kuyishintsha yini lekwende ukuthi okay asengiyokhetha gogo because into lengijabulisa ngebantu labo ku TikTok nokwenda ama character lahlukahlukene wena yini lekwende ukuthi ukhethe part yagogo okay to kwama part yabona ke ukuthi sekufuna maybe ngitendele like umuntu omsikati so
ngingami ngiyaxolisa mangabe nginduya yabo noma ibintu bafisa abhlungu labanye mina ngilomuntu okhula nganamakhe yabo so ifika ya olili kahle kahle likhona empilweni yami ngogo so uma mina ngilodi portray as like umuntu omsikati ngilodi portray ngeimage yagogo so ngithe mangicala kwenta lama video vele mangigcoka lama costume vele ngathi ayakhe nani nginagogo vele ay vele suka lapho ngasho vele ukuthi suka lapho vele bese ngithukile ukuthi ufuna kuveta ihlangothi sesingalali ukuthi leli siyaxolisa bengisho ukuthi ngasikhathi ngale ihlangothi lela Thabo wena mhlambe wayo ungafuni kuba ngile phatho komsikati because mashida bekakhala la amifuna kwathi lumtsana vele ngengisho ukuthi wayo yabo mara nangaba mfati kungangifanele okay ngangifanele mara ngithandzela ukuthi ngibe ngilendoda ngibe ngilobaba elikhaya ngilawule lo muntu yabo muzwa kahlatshwayo vele lo yavele ifuna vele kubonakala ukuthi okay indoda inebafati nebantwana vele umbuso wahlahle mfati wami mntwana wami umndeni wami yena nje ayi-1 so uthini mfana yathi khuluma ngemndeni wakho lapha usho ukuthi wakho khona la ngikuvele khona buhlungu ngicine ngikubona so babysitter lento bengiyibona e-TV le yakabona so asiye la kule part la ufike ubabysitter khona bekendana umntwana bekasakhala bongasana amaplani bengana amaplani umtsala ngengicambe manga yabona ngathi nangihlila lapha ngithi mangicala kwenda lento yabona like ngidlala tingoma then vele bengidlala iragi ne so nangidlala itingoma ngimbona uqala uyahlekelela ngathi hayi lento shothi right yathi ngumjayivele yabo ngamjayivele noma kwakhe bekangishinayo vele ngamjayivela wahleka hawu wahleka leso sikhathi sisashoot video masiceda kushoot video waqala phansi futhi sefuna ngiqale phansi ngithayive futhi sofuna iragi so unga advise kumbe nguwe kuphela lo khona ku Totosi umntwana ngeRK kumbe uyasebenza ngifuna kuba ukuthi vele nathi singahamba ukuthi masifuna abantwana balona sithi RK angati lo mtsala ukuthi ngingathini yabo mara for sure yabona lento bengikhomba ukuthi lo yamntwana nami yabo because vele music lo ngithandza nguyena lo yabo so yena nangithi ngifake iragi ajabule yabo kwasho ukuthi okay shothi ngihlatshwayo lo kwasho ukuthi ngihlatshwayo nemusic yabona into that inherite kimi vele leto ngasho ukuthi njengokusathike kuba DNA so ufaka music lo mthandzako tobona ukuthi umntana wakho yini akumphiki mara ngakadvise lo mtsala like akhule naye at music yabo advice siyanibona nendawo umsebenzi omuhle la babathona involve abantu senifakile ukuthi kunebantu labadzala labanilandzelako enhloseni ngaloku khona la nifuna kuya khona because story ni yakhona nokusaka yabo lokusho ukuthi uma ningathi imisela nelifilimu lingaphuma kumbe nema short stories ngihlala ngibatshela ukuthi andimi lobabhalela ilifilimu yebo so nihloseni khona la nifuna kuya khona ngalokho khona la sifuna kuyakhona sichubekele phambili njengoba lo msebenzi wethu siwuthanza nathi futhi sicucuda nalamphakathini ukuthi abantu bayekele kwenda into lezibheke eceleni ukuthi bangaveta nabo talent uma ngase banalo then nje baphume nje kwenda into lezibheke eceleni futhi nje wena bhuti akukho okuningi lengakukhuluma ukuthi vele ngoba lapha abathona yabona kulesi khatanyalo kube so thina siyazama loku encourage shayela ama contact another thing nomzala ebaningi kakhulu bafanele abafike kimi bathi kusebacela like ngibafake tu ama video yabo so kuyakhombisa ukuthi siyazama ngendlela ehlukahlukile kufika nalesigebengu yasho ukuthi xozama ukuthi usifake angathi kumbe nizama ukutshintsha kumbe nizabani yabo but bona siyazama yabo bafike bakhulume so ngenxa yokusaba because uthi ufaka umuntu lapha abathona so this is my way of saying zamani kutshintsha before nis approach so ungamfaka umuntu omtsala like umfake to video next thing uthi andlulela wena nanso nawo akwendi kuphi babamba wena bashawe yabo bathi uhamba naye so azame nokutshintsha sedeni siyabuya hayi ukuthi wena utosaba la kule video utokhohlwa ukuthi uya act ubamba inkunzi straight ngoba anuma ubamba inkunzi la kule video kodwa ukuthi la sesiya actor lo so ngibamba inkunzi ukhuluma ngemajita ma out la complain ukuthi atsiniwe kuba bafati bakho bosesi niyabatsinga bakhona kwendakalana bosesi bathi angisho empilweni yakho ngisho
ngisho le actor naku la ngimva ngendlela aphendula ngayo ukuthi hayi bona bathingeka yabona kuye le content yeah like ngikona ngizama kuba approach ngibatshela okay bengicela ukuthi sende into leso yabo but bantu bayasaba manje umthana yabo basaba lo ukuthi like maybe batuvela ku social media yabo basaba lo but bosisi vele to content yami nemajita siyabatsinga ngifuna ukuqamba manga tuke content ubeke sekahle nemajita content yami nemajita siyabatsinga nemajita atoyekela kuba bafati bami atokona lokhulo ukwekela kuba bafati bami busa sala bamntwana nami vele I-content ngifuna kuba ukuthi stila ngale njani ngoba lengiyibambile mina ngile party lehambisana cishe nemusic wakuzala sengiyabona nangale character vele bogogo ngibula bathanda igospel angimtheleli imkhulu mara ngisengaze ngabona imkhulu unless uyashumayela yabo bomkhulu angibaboni vele ukuthi ungabona nje imkhulu avela ngala kumbe mase sikhula ifike ijike khona because bothama bakhona begospel mara bomkhulu ufuna bafundisa so intila ngecontent lenjani. Okay, nang nemajita stila nge-music. Yeah. Nang nemajita. So manginedwana like ngiyahlala. Wakho lo mntwana vele ufuna babysitter wedwana ngiyacela. Babysitter. So then ngishaya amakarati khona lo mnyamjita bathi ngithabo chini yabo. Yeah, bathi ngithabo chini. So ngel backup lakhe namanelisi. Angimazi ukuthi ngibala libita ngaye manelisi vele. Mara smooth chin. Yeah. Awuna ngijabula ngokuthi sina baptini into le bangasigijimisa yona machina lento le sengikhohlile yini libhandishi lele yeah libhandishi lomtsala yeah ibhandishi bosona ucabanga ukuthi akakhona la amandini la bathi nguphi kambe bangakaraza ngisho lamachina yeah akhona la ngakarazana no abohamba njalo utobona mara ngiyaba-challenge ngale khamfu yeah manje ngibone khona la kwakhona lapha emsangaleni ubone ukuthi la besabala le content music Thabo Chini. Okay, Thabo Chini. Yeah, so then nyalo ngifuna kufaka yilo ye-rap. Yeah. ngibonile vele yeah uvumotivate Pura Vorce yeah Mr Pura Vorce lo vele. Okay manelisa ngiphe akho ma character because sesimbalile Thabo Chini bobale 1 ngathina le yama mina le 2 uqala kule China le kung fu wendana usa practice nyalo sengazi usafuna kuyoshaya Thabo yeah satolo so2 bese kuba ngile music lebaleke kakhulu mina esayidini lami nginemajita Monday shothi majita Monday ikole majita Monday is to change the community amongst men is to bring positivity so kwendekani kumajita Monday ngilahlala khona ezimajita isikhulume ngereality about everything siba ne topic of the day for example financial literacy sikhulume ngetetimali ukuthi as a man kude la utowela khona you must have ngiphinza ke bafezile lapho nikhulume ngani nayi indzaba yemali lalela na nikhuluma ngani kumajita Monday indzaba yemali financial literacy akasiphathi yemajita Monday fezini sikufuna sijoyine nyalo wani bofuna imali hayi ngawubiya kahle yeah kube so icycle yami ukhona naye fezile kahle kwenyalo ngisabeka ifoundation emajita Monday kahle ngifuna ite seyihlukile I love growth I love change so angeke ngisolo ngiletha into yinye tokwebantu netleyo bengifuna kwenda kuba ne foundation yabo luckily nabo Thabo sesiphinze siclose yabo they love content imajita Monday ku content ngekwayo so kuningi lesingakuphusha yabo sitshintsheni yabo ungaze untshintshi indodza kulula ukuthi nabo Cherry ungabatholi ba influenced by drugs and substance abuse yabo ngoba lento kubalula ukuthi as a man ngiyakhona kuyitshela iCherry ukuthi hayi kuse azame kubhema lezulu yabo manje ngajitshe kathine yabo toba lula yeah nginibonile nitshintsha lapha niba bogogo mina kethi sibala ama character la sivile ya Thabo sivile ya Manelisa ngendeka nawe una 5
uvile sebacetha kuveta nokuthi uyamtshela ukuthi ashaya nezolo athina kuma character losana mina lo mdzala character yami lengisanayo njalo ukuthi ngibabe lo tsa kwako madoda bakubadlamini se nale khona tsabula uya khona eJozi ngingumechanical lapho ke ntomthengisela igumba fire ngoba uyayibuta le gumba fire ukuthi ekabani yabona Thabo ungicethe amandla lapho kufika umntwana wakhe umlethele litiya uyabona ukuthi lo make akamfundzisi la kuleli khaya la ukuthi kunathwa ini la ekseni ubuta ukuthi lo make akabuthi ukuthi iphi lo make uthe makavela wavela nento lefanele akekho Rambo lana nimthatha Rambo Rambo vele ngamcela ngathi lo mdzala bengicela ukuthi uvele sente into leso so I think first video lesayenda ngiphi ngile kulobola ne ngathi ngiyokuphela ngiyende naye ngiyokuphela video lengiyende naye but wamgcwaba so ngiko nje sekavela leboxini wena liphungule lo dlalela ingoma ya Rambo kwavuka busomgcwabi hayi lapho bekayedwane lapho la ngcwatsha khona bekayedwane lapho athi nabangadlala ingoma yakhe la ithandako emgcwabeni utovuka for sure le bia yakhe la itsandzako angavuka vele yabo imiyebe nginaye khona ngile time silobola besilobola yena kahle bebede kutomlobola kufezini okay aphinza bengumalume futhi mayena asale sikhuluma indzaba yakho ke la uvele uthi vele wena ngila uqale khona ke la gogo wakubuka ushaya inkawuza lapha ukubuka vele wena iqala kanjani ke kuwe because uqale ekucala msangi kona sanginesikhathi shothi mayicala yabona nomcala bengithi ngiyadlala kahle so by mistake mangishaya mangenta le video shothi ngaqala ngevlog kahle I was a vlogger before ngenda ama skits manje mangisengenta lama voice over ngemistake ngakhuluma bovele labaningi and then like bantu bakhetha lokho ukuthi vele bovele labangaka labonye wathi mina ngathi ngikhuluma emillion yabo vele sengabona ukuthi osho ukuthi abantu bathanza into lethi so ukuthi like into nje lengathi libalibele nyana kanti vele ubakhulumile kanti vele ngibakhulumile vele ngiloko ngichubeka ngenta lama video amagogo so basically mina ngivlogger ngiphinze futhi ngende maskits but ngihlukile maskits for comedy yabo just to keep abantu babe entertain and then my vlog ngizama kupromote ama businesses ala lokushini lamaningi yabo basifonela bafuna ba promote nyalo ngoma business ma businesses abantu la lokushini labaningi and mostly ngistika to bantu abamnyama vele like black on black vele elo vele akasa khweshila mina bengicabanga ukuthi anwenda mculo bengicabanga ukuthi idea ye tagline shothi uthi wena ungene ngemistake ungene ngemistake cho like bekuliphutha net mina bengithi nje ngiyachaza ku rapper up asicale ngawe la ukhona umculo lesewulinzelako gogo akasafuni nibadla because angisakuboni vele uwedwana la sawalinzela amaskitini lesikulinzelako ku ama video khona ayede yabo nje sahlanganisa ngoba yabona abanye ama ideas yakaveli nje mara sahlanganisa ne music uyeta nje ngoJune ngoJune dropa EP like Solitude with a minimum of 6 tracks ngoJune then vele mabafuna kubona lolo kwendako bakulandzela kanjani ku social media it's Samoa Ivy on Facebook, Somnyama Samoa 27 on Instagram, TikTok noma ungabhala Samoa Ivy or Mr Vele ungithola. Nagethu Machita Monday afuna kujoyina la avile ukukhuluma ngento lehle bakulandzela kubona. Personal account yami it's Manelisi Innocent on Facebook, TikTok Manelisi Innocent kuyafana. Ku YouTube channel it's Mpumalanga Machita Monday noma ngathi Machita Monday Mpumalanga Solitovela ngile khona le foundation eMachita Monday anlandzela everyday mosakusinge kuze kube ngile Monday khona nethi vele nethi Monday ngila kwenteka lo msebenzi ngilastropa khona futhi ngilasposta khona nabo Monday bathingeka mos because sina Monday kumele bathingeka so rapper Thabula ufuna ukushana ngeword of the day mina ke ba kulandzela phi yini mhlambe lesingakulenzela futhi okay into engayilindzela nyalo for sure mangiphuma la ndoba sengine video but angeke ngidrope manje
but new content engeletako about amaphupho. Yeah, ngiyo nje content lengoyenda then uqhubeka nemusic like introduce to madoma content nyana. Lahlukile. Sikulandzela ku nalabantu ofuna ukusebenzisana nani nalabantu ofuna ukubukela. Labantu ofuna ukusebenzisana nathi bangasithola lapha ku Facebook @Thabo TK18 ku TikTok @Thabo TK18 na YouTube Thabo TK18 senema email ngawa check lapho Thabo TK18 @Thabo TK18gmail.com. Silenzelani khona nawo lesingakulenzela Majita release music Majita Monday masifuna kuletha amagumba fight oskenikela masifuna kutoshaya mqombozi yini mhlambe lesingakulenza ngalenzela more content satoa keep vele satochubeka vele sibakhiphele balenzele more ngifuna kushaya ama shout out mina ngijabulile le shout out lebufuna kushaya because Majita beka solo akhala la so singacala ngiyakho nemavi mangabe ufuna ukumotivate amavi khona lofuna kusho uzini mhlambe kumlaleli uthini mhlambe kumuntu wasebaptini umuntu wasebaptini mani ungawanyatha amaphupho wakho yabona amaphupho waziwa awaphuphi mawulele kuphela ungasawaphila mashisa ngisho ngeke all of the day ungasawaphila yabo so shout out to umuntu lophandako ngaphandle shout out to umuntu ozamako kuyisathale ngithi nje asiphumeni madodana kusasa elanga futhi nanyalo ilanga siphandeni sho maneli singathi Saturday namhla ngicela singaze simele Monday ukuthi usiphe something so khona lo ungafuna kusho mina lengafuna ukusho nje ukuthi asithanzaneni bafethu love is everything naNkulunkulu wethu uthando man sifuneni buso bakhe man asilidele indlela ngiloko lengakusho mina Thabo mina into engayisho nje ukuthi asiqhubekeni sifake nomoya singa relax sure ngiyo nje into lengayisho because sibese siya relaxa sesiluza indlela asiqhubekeni sifake nomoya sitogcina sikutholile kusifanele lo relaxa usho ma out ukuthi singa relax boma ke it's a must ukuthi ba relax because uthi sibangela lenye inkingi mina kethu mina ngithi asiqhubekeni isiphusheni singathatheli phasi into lofuna kubangeyo ungasaba ngiyo madoda ngicela kubonga umsebenzeni wendako lomuhle la Baptini kumnanzi ukuthi si-entertain abantu lesibatiko siphindze sibabukele la kuningi lesingakwenda nibukele okubi lokwendeka la but lala ku social media tiningi letibi letendekako la mina nje sengithola indlela yokubabysitter lapha uyakubona so kuningi sinabogogo bangale ngeshare kuboSwatini nakubole but ku right masinako la khaya ngiyajabula ngendlela nina ngayo chubekani muhle emsebenzi wenu madoda lengihappy ngako ukuthi noma ngathiwa la khaya asupportana nani i-social media ikhombisile ukuthi bantu uyabasupporta so baton supporta ngale last week la bengivakashelwe botops babuya ku Golda Production madoda mangikhuluma nawo nyalo kunamunye lo achievile so ekuthatha kwe story lesithi so ngikubukile nakini lokho bosamo wabaqale batbudwana seni team kuyendeka ngikubukile naloko so muhle umsebenzi wenu siyabonga madoda sure bonga thina po